ayat 10:4 seh 22 endakari ilakukan secara tunggal. Mari ikutin du ibas pusuh du skala-skala. Tenah man perpulungan Laodikea. Man malaikat perpulungan i Laodikea, suratkanlah bagenda. Enda memberita ibasi amin nari. Saksi si tutus dengan bujur, ulu kerina si enggo ijadikan di bata. Ku eteh kai si enggo ibahandu. Ku eteh makam bergeh pe kamlang, janah melas pe kamlang. Ulin min kam bergeh entah melas. Tapi perbahan kam bergeh, melas pelang, bergeh pelang, ku utahkan kam ibas babah kunari. Ikata kendu, baya aku, janah terus tambah kebayakanku. Maka labo aku kurang kaipe. Tapi si tuhuna la itahdu, maka musil ngekam, janah ceda kel atekala, singidah pecibaldo. Kam musil pentang dengan manjang-anjang. Maka ku katakan man bandu, tukurlah emas ibas aku nari, emas tulen, gelah kambaya, tukur pe uis simbentar man pakendu, guna nutupi kulandu si manjang-anjang. Si man kemelanken Bagepe tukurlah salap matandu, guna tambar matandu, gelah kam erpengidah. Kalak si kukelengi, kuligas ras ku ajarkan, maka tutus janah jeralah. Nehenlah, aku tedis ilebe-lebe pintun janah kutuk-tuk. Adilit kalak megi sorangku, jenari italangina pintun. Bengket ma aku kubas rumahna, jenari man aku ras ija ulihi kami, jenari man aku, ras ia janah man ia ras aku. Kalak si menang, ku atankan kundul ras aku, i kursi kini rajanku. Bagi genduari, aku enggo menang. Kundul aku ras bapangku, i kursi kini rajanna. Adilit kin cupingdu, begiken kai si katakan kesah di bata, man perpulungan. Sehijenda pengogenta ibas minggu enda, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari, haleluya.